uwo nguwo niwe nshaka kufata wese ya 12 kwa Kavaringa bachanganyikiwe. Konfamu Dawasiri amashobora. Dawasiri. Kara gasozi kabereye aho ugeze nako. Konde kugendera. Imbere y'abantu. Bengwa hasi. Kona semeneze ya kivuga. Kilo papa. Unachira kwa mashariki urenze ranzi y'ibati y'umweru hari ndi y'umweru tena hasi hagati y'ibitari bibiri aho ngo ntaduye sarunze mukubito ngo confirm ari gukongo bakaturkumureba kwa papa anipata confirm. Bravo Sierra nani Dawasiri yeye apite kama kushoto kwa mashariki pale ndio sema kwa pitia wote hapo kabisa wazoo vizuri sana. Ngoja nakusoma Dawasiri ndio ananipata. Aha, hala kwa mashariki wasenga kuriya confirm. Ibintu byakomeye M23 muri Kongo imereye nabi FRDC. N'amakuru atugezeho aturuka muri Kongo aho bavuga yuko intambara imeze nabi hagati ya M23 na FRDC. FRDC irimo kwifashisha FDLR hamwe n'abarwanyi ba Maimai Nyatura. M23 rero ikomeje kurwana isatira agace ka Masisi aho yamaze kwigarurira teritwari ya Bwiza. Ubu ngubu rwose ikaba imereye nabi FRDC. FRDC mu kugerageza kwirwanaho ikaba yazanye abacanshuro yakuye mu Burusiya, ariko M23 ibagarika ibakubita inshuro. Kugeza ubu ngubu mu mirambo iri gutoragurwa hari gutoragurwamo n'imirambo y'abazungu, ndetse hari n'imirambo y'abazungu yagumye kugenda igaragara ku mbuga nkoranyambaga M23 yamaze kwica. FRDC rero ngo yaba yagerageje no gukoresha indege yakuye mu Burusiya. Kugeza ubu ngubu ngo ahantu hitwa Bwiza habaye umuyonga, hari kumvikana urusaku rw'imbunda ziremereye cyane kandi hakumvikana ndetse n'imirwano yayindi iteye ubwoba cyane. Aho Katumbi rero yagize ati ngewe nta mishyikirano nshobora kugirana na M23 ari amabandi. Yabwiye abaturage yuko we nibakora uburyo ki bakamutora nta mishyikirano azagirana na M23, ndetse mu gihe cy'amezi 6 azaba arangije intambara. Ariko Moise Katumbi akimara kuvuga ayo magambo, Generali Makenga Sultani nawe yahise yigaragaza atangariza isi yose impamvu nabo bakomeje imirwano berekeza mu Masisi, ndetse bakaba bashaka no kugira ngo bigarurire agace ka Goma. Exact. Nous regrettons nos compatriotes qui sont morts là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, après consultation avec les autorités locales, ils ont dit qu'il y a 8 civils qui ont perdu la vie à Kishishi quand on combattait la coalition gouvernementale. Et nous avons demandé qu'il y ait une enquête indépendante. Nous attendons, nous sommes là pour contribuer, pour collaborer. Kishishi ne va pas changer, la population est là, donc la vérité va s'imposer. Yavuze yuko mu gihe bo bari bemeye yuko habaho imishyikirano y'amahoro, FARDC na guverinoma ya Kongo Kisekedi abereye perezida we yanze gushyira mu bikorwa imishyikirano y'amahoro, ahubwo bagakomeza kubagabaho ibitero nyuma yuko barekuye agace ka Kibumba. FARDC yo na FDLR n'indi mitwe ya Maimai na Nyatura yo yakomeje kubagabaho ibitero. M23 rero nayo yahise yitabara ndetse nayo isubira mu ntambara. Ubu ngubu rero biravuga yuko M23 rwose yamaze gufata agace ka Bwiza. Kuva rero M23 yafata ako gace, intambara ni yose ibintu biradogereye. Abanyekongo bamwe bahunze,
abandi bakomeje kuguma mu utwo duce M23 yagiye igerageza gufata. M23 irasobanura yuko abaturage bagumye mu duce yafashe rwose bafite umutekano 100%, kereka ngo bamwe bagize ubwoba bagahunga urusaku rw'amasasu. M23 rero ivuga yuko icyo igendereye ari uko abaturage bayo babona amahoro, ndetse n'abantu bari kugenda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo muri Kongo bagatekana, ko bagomba kuba bari iwabo irucuru rwose bakaharwanira ndetse bakahafata. Ndetse M23 yatangaje yuko Karare, Karuri, Kisimba, utwo duce twose uyamaze kudufata turi mu maboko yayo. Urugamba rero rurashyushye. Sultani Makenga yemeye kwigira ku rugamba akarwana intambara mpaka bafashe Masisi. Sultani Makenga avuga yuko nta kizabakoma imbere na kimwe keretse bamaze gufata kari agace ka Masisi, hanyuma bagatabara abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda barimo barengana, barimo bicwa umunsi ku munsi, bicwa n'inyeshyamba za FDLR na Mayimayi na Nyatura. Nimwiyumvire namwe uko urugamba rumeze, ukuryo amasasu ari kuvuga, kandi ibitwaro biremereye bikaba biri kumvikana cyane mu gace ka Bwiza. Karagasozi kabereye aho ugeze nako ndi kugendera imbere y'abantu bengwa hasi na semeneze ya Kivuguto. Kilo papa unachina kwa mashariki urenze rangi y'ibati y'umweru, hari indi y'umweru tena hasi hagati y'ibitari bibiri aho ngo ntaduye sarunze mukuri tongo confirm ariko kongo bakandurwa mureba. Kilo papa anipata confirm. Bravo.